Angibingelele kumkanya ukuthi TV ngibingelelwa ukhangelano kaMhlongo enkandla eqhudini eshoba lenyathi usezakhele udumo ngegama lika DSD khona igama elisha lapha laloqoko bathi luphi asijabulele uyidlulela angibonge ithuba abantu umkhanya kude TV ngibonge ithuba elikhulu igama lami uThokozani uMasokandlana ngumphesheya abanye bathi ngusomnandi ngusomlekela ngusomdelicious ngicela uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu udaba luthinta umhlangano ke ophuthumayo ke lapha nawe ingane zakwethu akade ubizwe amaqembu aphikisayo ezepolitiki afuna ke lapha na ukuzovota ngokungabuthembi ubuholi baka umxolisi khawunda ongunu yawo yaseThekwini ke lapha na wengane zakwethu kade lapha usindile ke lapha na wengane zakwethu umxolisi khawunda uphinde wahamba phambili ke wengane zakwethu ukuthi uzophinda njalo umeya ngokusemthethweni ke lapha na wengane zakwethu njengamanje kuyaqhubeka ke lapha na wengane zakwethu ukuvota ke lapha na wengane zakwethu ukuvotela ke ozoba ngusekela meya ke lapha na wengane zakwethu emva kokuthi lona ade ngusekela meya elimdlile ke ivoti ke lapha na wengane zakwethu mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ke sidibane kwi comment section ngezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula mawumusha ngiyacela wenze okulungile ukwenza subscribe kuze nebell ukuze uzothola ama notification njalo mas posta ivideo entsha.